Da li ste ikad pomislili da spojite dvije omiljene comfort food klasike, hlebne knedle i gulaš, u potpuno veganskoj verziji? Dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ću vam pokazati kako da pripremite fantastično dobre veganske hlebne knedle i bogat gulaš od sočiva. Savršen, topao obrok koji zasiti svaku glad. Najprije kuvamo sočivo. Dok se kuva, pripremamo hleb. Isječen stari hleb prelijemo biljnim mlijekom i ostavimo da upije svu tečnost. U tavi zagrijemo malo ulja, propržimo sitno seckani crni i bijeli luk dok ne postanu zlatni, pa sklonimo ih sa vatre. To ćemo kasnije upotrijebiti u knedlama. Kuvano sočivo odcedimo i ostavimo sa strane za gulaš. Sada spremamo gulaš. U drugoj posudi zagrijemo ulje, ponovo propržimo crni bijeli luk, dodamo mrkvu, kuvano sočivo, začine i bilje, koje dušimo još nekoliko minuta. Posebno pripremamo laneno jaje. To je mleveni lan pomiješan s vodom. Savršena zamjena za jaja koja će vezati knedle. Gulaš zalijemo vinom i krčkamo dok ne ispari. Zatim dodamo paradajz sos i malo tečnosti i ostavimo da se sve lijepo sjedini u gust aromatičan sos. Vrijeme je za hlebne knedle. Natopljenom hlebu dodamo propržen luk, začine, laneno jaje, brašno i prezle. Sve dobro promiješamo pa oblikujemo rolnu na papiru za pečenje i čvrsto je uvijemo kao bombon. Zatim još jednom uvijemo u aluminjastu foliju da zadrži oblik. Knedle kuvamo u ključanoj slanoj vodi oko 10 do 15 minuta. Izvadimo ih, pažljivo odvijemo i spremne su za serviranje. A sada najbolji deo kombinacija. Narezane, mekane, mirisne veganske hlebne knedle uz bogat aromatičan gulaš od sočiva. Možda još malo sosa preko, izgleda predivno, a miriše još bolje. Knedle i gulaš od sočiva su zasitni, puni ukusa i nutritivno bogati. Sočivo donosi proteine i vlakna. Sve je potpuno biljno i jednostavno.
Isprobajte recept i javite mi u komentarima kako vam se dopalo. Ako vam se video svideo, ostavite like i pretplatite se za još preukusnih veganskih recepata. Vidimo se uskoro, a do tad prijatno!